Inerakini kedalu ye mutololo George William Okoi Aisubisan ko bugalo soroti nyesi adawa itijerare be nepeta ikopekwa na Itunga kwa takanya padauto wadikaunu ajaututo Aurianet tena ido Emunosi kesi namba Adepar inen abaloko ite be alosikinete keche Ajaikin Aurianet tena atekeri Young Youth Symposium eraya isikapiki na tumunaka luduchu icharitai koto makuwa puoko kera iponesho lu aite gari biasaran kanua pedora ijar anyara to soed chanelo anu ay ngarakin atumunak noi atumunak lueja si lui puda si lui kudianete ageo na some biasara abunire ay sisia iborwe kamanara kede ageon aswamu keda itopole business lui pua oni ikota geone business konyi kuria kone lui pua oni eje business konye do management lui pua oni ikota itopole business konye na do makena nyo agangat so lolibala bonebe atuko kinosbero ni kiere Itunga atumuna kalua tekerna iteso esisiata amorata eiponelo geone se business na arai kopokwana aso misine ide mamete Edrin Benessa arasisi soroti East Division nyesi eshala mikitao mishoiti na kobale be ejoko no inarai rai todoliki ni ngununu inera manifesto loka NRM government. We are ready to do everything within our means to ensure that this symposium is a success in terms of security. The other one is to thank you for echoing the presidential initiative on entrepreneurship, which certainly is number 3 in the NRM ideology, which is defined by 4 principles, and that is socio-economic transformation. So whoever champions this message of entrepreneurship is certainly an ally of the president and the NRM party. So I want to guarantee that on that date when when the symposium will be taking place, we shall have deployment. Whoever will come, you don't have to worry that maybe my money will be stolen, my motorcycle will be stolen, because we shall deploy all over the place. We shall have deployment at the gate, deployment at the venue. Ajaikin epadichaka keche imoriarito etop radio nepeka TV East Uganda Revenue Authority keja icheda. TV East kada etop radio erenu ingara kito sateker. Kada iye muto ai choreta nguni sikapikinete kesa kirianari. So uruchoke na kada aitemono kineta ne buntori ateker youth symposium erenu ipade chakena kede eswa maelo ka TV East kada etop radio. So kwape etop radio TV East igang ana petano kadi kapunu yata kina noi imilioni ninu yata kina nudi korakit owailo radio talk shows kede publicity ni general kede bodo alimonoro kwam iltolosi program DJ mentions so kwangini womitebe epelu ngoli li nakin kwa pe TV iskada etop radio arame tungabunere imeda ikini teso anwanyu nbonebe itunganu elo mareto business karone kapakena ageone business imeda unete otoma na petano ijaunso kaperio matelo isolo sinei isianakini ateker narai ibicha sokede ateker concepts narai pani buona dumu achoana ageone business are bona tadum na omisho kon la ageone business kon jen bodo je bon be betjo aitachesu so jai kaperio matelo isolo sinei aparani ngini ikoto area muno waile papirona so time more konesho eponi bani beidoro ageone aitachekasolo aina petanu ebeita Ajaikin soroti SS nesie munore papaiteso emormor polsande moloteto meleng araute neran ka Aisubisan lopeti loebuni Ajaikin teso iwaitini Aisubis ka petorichan kanuka TV East Alfred Atwao ko buga soroti.